صل وسلم وبارك عليه. إرادة الله لا قراري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجودي إرادة الله لا قراري. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقال رسولا أذنى وعلى وهدى سبلا بدلالته والليل دجى به
وفرته فقر رسولا فذلا وعلا وهدى سبلا بدلالته وهدى سبلا بدلالته لا شرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته أزكى النسب على الحسب لا الأراضي في خدمته الصبح بدا من ضلته والليل دجى بوفرته فقر رسولا فدنا وعلا وهدى سبلا بدلالته وهدى سبلا بدلالته الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير موتي السرى الله المشافى في الورى من به غلت ورى كل عبد مذنب خير موتي السرى المشافى في الورى من به غلت ورى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي لخير الخلق يدا إلا وبه شهيدا فلذاك بدأت إليه هدي الله
Panganten anyar Soloyong. Sundaan kan beda. Soloyong. Oh gitu. Diuk ngarendeng Menang dan direnceng-renceng Enggeus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sararia laja panganten anyar diuk ngarendeng menang dan direnceng-renceng enggeus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sararea puting muka hiji lalakina suraseri cenah tual toel kana pipi jika nu hayang surabi terus kemarin puting muka dua si aa susar sesarung parampa bari muka kencalana rek diganti ku piyama rek diganti panganten anyar diuk ngarendeng menang dan direnceng-renceng geus biasa da ilaharna pada ngagonjak ku sararea penting nu katilu papanggih jeung nu munu naon eta penuh dicabang teh asa hipu si horeng teh kue bolu penting nu kaopat panganten keur ngajarepak sabab enggeus beres hajat karek karuka berkat panganten anyar diuk ngarendeng menang dan direnceng-renceng enggeus biasa da ilahana pada ngagonjak ku sararea Allah cenah Panginten wilujeng sumping ka pangarsana pun guru pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah At-Taqwa. Alhamdulillah. kadihin lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuane ana mate ana saleh rupaka adane mu'min nutik syariat Kandihin lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi syadi wa dawati
أثبت يجيرة العالمين يا ويل الجود والكرم asih ing bocah cilik-cilik uga marang sadulur gawe becik telu asih bocah cilik-cilik uga marang sadulur gawe becik telu asih bocah cilik-cilik uga marang ciri-ciri oga warasa dolor gawe becek kaping papat ngamalmu ting ilmune ditanggung jawab barang awun ya Rasulullah salam ya pesantren Salafiyah At-Tasyani wa darati wa darati al-fata yajiratan alabi ya wailal judi wa darati iku saking ulama awe pitutur alamate bocah gawe jujur saking ulama awe pitutur alam iku saking ulama awe pitutur alamate bocah gawe jujur awe pitutur alamate bocah gundani jujur iku saking ulama awe pitutur alamate kita bisa melampaui dunia akhirat ilahi. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat ilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darati anta yajirat alamin ya ruhal juni wa darati bata illa sirata menyaksara le oleh payung suku bata illa sirat menyaksara le oleh payung
wal ibadah. ilmu
sifate murid ingkang bagus iku lima dingamal terus sandihin iku modone barang guru tingkah lakune ingin iku husnudhane marang guru tingkah lakune Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi